korna binem. Derdimin heyip hezara, banga min jiraya dara. Neye listo kane yara, verin bibin yek, besi bibin yek. Derdimin بله چاقا و دما و ایوارا و شبا و خوش به سلام رز و حدمت بیدارم مونه باش بن و هاو بدن باش بن باور بکه لهمبر به دنیا به بخت و دنیا رو رش و دنیا درو کار آجی درو چی فقط درو کار مرا وقت نتوا کرد آجی وقت انسانی که کرد از ماتمای بمینم بفکرن سروک کی دولتا مزن کتبه از حاکم جیهانی me لهمبر کردا بدبختی دروکاری به اخلاقی هر وها به شرفتی دک کیه بیا ترامپ اما وی بوره پار بکن وکی ده جنرال مازم عبدی داخیانی دا مازم عبدی للروشة سیاسی اداری و لشکری آخفی دیسا لچولا عراقی برگهک و شرطی یا اسرائیل اپراسیون دست بکر و کندوه ندبینه سناتور امریکی گراهام داخویانی دا چاپمنیه و گوت از وقت گراهام باوریا خواه به پاکستانی نینم و از نابربرتیا پاکستان جی وقت ایسانی که امریکی وقت سناتور کی از قبول ناکم ویجی داخویانی کوانی دا ترامپ به روزان گله جیهان و هر وها کرداجت خابینه درو کاری که مزن اب به اخلاقیا حتی مجی گله کرداج مجی باور دکر مثلا من بخواب باور دکر حتی من دگوز کردی روجلات ره یا امریکا آلی کاریه دیده و امریکا بورن امل ایران اخن ونچه ما بدنگن ونچه ما ایران ناخن مبده جارا او کرده روجلات رخ نکر لی درکت حوله کو وان اف ترامپ خواه وقتو کریه و اتفاقا کرده قبول نکریه فقط مرف کار بیا چا برخنینه اویا جسدی میلیون دولتا ترک بوزه خوخستی ناب و کتی بمویا اف ربنا خاپادیه گوتی و سوریه ده امرازی رو رسوا کرن ده سوریه ده و گله کرد درخست حوله و درخست پیشیه گله کرد شروانن گله کرد قهرمانن هر وها ویل روجلات جی خوشتری که بدام ازیرینن جبروی جسدی میلیون دولتا ترک تلیاوی دوی ایچه که گرا اگه پاتواسز ترامپ کرد جدر وی ایشی هشتن اما وی بواره پارک اما سر براسه از ای روزی حبکی از پرتشم چما استشم اف جیهانا به بخت اف جیهانا به اخلاق اف جیهانا به یا انسانی مروواتی پر نمایه بنره اگر ایرو دی ایرانه ده در روجلاتا ناوین ده امریکا بسر نکد لهم بر ایران دیز داخویانی داخویانی تون دایه ترامپ گوتیه امه و دبرد پریشان بکن
belki hon jimir bêjin qedî zana ev çima seknata wanî wanî ye belki hon bêjin îşev jimir e ez pir li hember vê Amerîka îde çawa bêjim ez bi kin û nefret bikim li hember Trump hêvî darim di hember Îranê jî têk here rezîl û rûsa bibe ev bêaxlaqa ji sedî hezar me got ev siyaset û polîtika dewleta Türk Erdogan û Hakan Fidan nehiştin ku di serî de û ew çekek di dabûn Kurda Xwedê girayê wana jî derewt kê ev Trump derew derxist derew kar derxist çapemeniya İsraîlê û Trump jî bersiv neda îhtiras jî nekir wê şexê em dizanin ku ev biyerna rast û rast in em wê çaxê karin rast bibînin û ev ku çapemeniya İsraîlê derhexê Trump efendî di wanî gotiye rast in pekî Trump got çi Trump di her axaftina xwe de û ji çapemeniyê re li ser ekranê televizyona digot me çek dan Kurda çekê me wan dane sibê ez ê sereknivîsek mezin bi Tirkî û bi İngilîzî bavênim ser wênê vî qeşmerî û ez ê li ser wî şîrovekê bêjim tiştekî Kurd wan da bikin tuneyê bi tenê wezîfa Kurda karê Kurda em bersiva van qeşmera bi tûjî bidin kî dibe birav ev Amerîka dibe ez wek endamkî Kurda dibêjim ez pirê Kurda me ez Kurdistanî me di Kurd zirav jî dibe birav diqete kî ji destê çikê jî bê nekin teresin nigê wan digê jî ku biraw dîne ev Tirkiyeyê ev Amerîkayê ev Alman e ev Rûs e canê hemûya ceheneme be îdê hûn nikarin Kurda bin pê bikin heqsiya Kurda bikin bi roja bi meha bi hefta bi meha vî patawasî vî dînê beradayî vî bêaxlaq vî digot Kurda me çek ji wan rişandine çekê me neberîn çekê me ji xwe birin eywanî digot ji xwe birin hinka jî bawer dikin me jî bawer dikir min xwe bawer dikir lê mesele ne wanî tu çek mek falan derneketî holê derewat ke ev zata her wiha belê rastiya vê yekê ne wanî û ne wisayî beriya ku şerê İranê İsraîl û Amerîka dest pê bike İsraîl pêşniyazî kir çi bû pêşniyaziya İsraîl ji vî patawatizarê got di rojhilata navîn de bi taybetî jî Rojhilatê Kurdistanê muhalefet gelek baş heye û Kurdnî gelek şarizan hene Kurdnî qehreman em ê van Kurda İranê têk bibin ev pêşniyazaya İsraîl ji bona patawasîz Trump berê bi vê fikra İsraîl li dijî derneket em werbêjin fakat piştî çend roja gola ez naxwazim Kurd têkevin nav vê meselê ew çibû ji sedî hezar tu operwasyonê min tunene tu ajandayê min tunene tu qulûs zanyarê min jî tunene lê ez fikra xwe dimeşînim wek ez difikirim ji sedî hezar evan Tirkek em ê niha wan têkevin nav biratiyê wan bên demokrasiyê heger Kurdekî bixwaze demokrasî bê Tirkî ew Kurda bi rastî jî ne Kurda ware gerek Tirkiye ser û bin bibe gerek Tirkiye xwe bi xwe kevir li ser kevir nemîne gerek
Türkiye milleti Türkiye ji naza bimre. Gerek milleti Türkiye ji nexşe cihanê rabia û huk xerabî mekirin. Bê çi îşê te Kurda, çi îşê te İraniya, çi îşê te Farisa, çi îşê te Amerika peveyî. û siyaseta Erdoğan û Fidan ketin bin Trump nehiştin ku Kürt dûr çünkü heger Kürt bidana bistana mecbur dima İsrail ve pişkiriya Kurda bikra. Mecbur dima İsrail şu an ve konak çe bikra. Mecbur dima İsrail ve Amerika dest vek mesela başur ve Rojhelat cî var ki Kurda hûn karin bêjin federasyon, hûn karin bêjin xweserî, hûn karin bêjin hûn çi navî lê bikin wê li wir Kurdistanê çêbibe. Fakat mixabin. Belki bi vî patawasizî ev ya îro hedefa Kurda de ye, ev ya îro li ber çavê Kurda ye, lê ê herî ku bê axlaqî kirin û ji xwe neyarê me jî, neyartî jî dijminatî jî wek bav û kalê me gotiye, dijminatî bêminnetî ye. Tirk dijminê me ne. Tirk neyarê me ne. Tirk gujer û qatilê Kurdan e. Veya bizanibin. Yekî van tişta ji bê ji wan jî re bira hinek welat perwer û welat hez nebêjin trol e. Ez bi xwe ne trolim. Hûn baş bi min dizanin. Lê ez bi Tirka jî naxwazim rûnî. Ez bi Tirka naxwazim bibim bira. Ez bi Tirk ne bi Tirka tenê. Tirk û Ereb û Faris hemû ê ser hew dikîne. Hemû ê ser hew dikîne. Hemû aynî hesin û aynî bêrin. Ê çima hûn me mihtacî van ne insana dikin? Çima hûn hember vana el pence diwan disekinînin? Ez Kurdar dibêjim. Ez Sazî û Partiya Kurdar dibêjim. Ez Dem Partiya dibêjim. Çi heqê te li min heye? Tu ji min dibêjî were li hember Tirka rêzdar be. Hûn ne mafdarin. û wekî dijî ez dibêjim. Tüm mafya kesî tu ji min dibêjî were ji min û ji ê wek min bi milyonan e. Bê werin hember Tirka bibin rêzdar û ji Tirka hez bikin û Tirka re bijîn. Cenneta Tirkiye nikeser me cennetê naletî min were. Ew xwedayê Tirka heger xwedayê wî kî be ew ya ne xwedayê min e. Dînê Tirka çi be ew ne dînê min e. Muhammedê pêxemberê Tirka kî be ew ne pêxemberê min e. Net ez dibêjim. İsrail pêşniyazî kir di destpêka şer de. Got ji Trump re daxuyanî pêşniyazî kir em ê îtifaqê bi Kurdar bikin û bira Kurd ew jî bi müttefikê me be. Wek çîroka Rojava. Binêr. Heya demekê Trump baş bû. Çi hewce bû gi Trump colanî bînê û Kurda terk bike? Ma hewce te bû. Ew zordestî û siyaseta Tirka bû. Tirka zor danî ser Trump. Çi zor? Bertîl danê, rişwet danê li ber geriya em hevalê we ne, em NATO ne, em mesela İranê de nizamwanî vana lîstokê Osmanliyan e. Tu carî baweriya xwe Qereyîlan rêzdar Qereyîlan gotinê ku ye. Dibe bav û kalê me gotiye ki Tirk bi ker bin jî li wan swar nebe. Lê mixabin hîna jî hinek dibêjin bi Tirka re bidin û bistînin, bi Tirka re me rûnîn, em ê welatkî demokratî ava bikin. Kî dibêjin? Dem dibêje. Hema ez wê rast bêjim ne hinek. Dem bi xwe dibêje. Heyf û xebînet. Heyf û xebînet gihînê we Tirk nas nekirine. Heyf û xebînet gihînê we bi Tirka din û distînin. Xwedekirî Tirk fazla tawuzê nadin we. Yani bêtir tawuzê nadin we. Xwedekirî Tirk we naxin dewsa sazî û partiya. Xwedekirî Tirk bi ro û bişer bi were nadin nasînin. Pişta xwe didin we. Heger Tirk xweşik bi were bidin bistînin hûn ê hefsed bavê me jî nizam çer bikin. El li dijî we me, el dijî vê fikra we me, ez newerim. Wek qedrî zana ez bêjim. Ez newerim. û di İranê de muhalefetek baş heye, Kurdnî durist hene, Kurdnî bi rastî jî ku mere baweriya xwe bi wan bîne, dostînî qedîm hene. Kê gotiye? İsraîl ji Trump gotiye. Belê Trump qebûl nekir.
و گوت از وی که قبول نکن ام کردا تبلی و مسئله نکن چما اوه کردی خسری که بخوازن و کردی گرک امانی و روزاوا دجمر بوی درس ترکی لدجیوانن فلان فستان پاشه درد که yani kabul ekili Türk. Trump. Zisedi az bir milyon Türk sever. Erdoğan u Fidan devlet mita Türkay. Ma Kürt ne zanın? Hene Kürtçi zanın. Hene Kürt zanın Lenin'in hole. U gelle Kürtçi zanın. Dise Lenin'in hole. Biraz cehinka germe biraz sar nebin. Biraz cehinka baş biraz khara nebin. Biraz hene Kürt ile dizi hene Kürt'a خرا نبن و چی میشه دوی فکر رمانه دنه اموانی پرام پریشانن ام میلیون کردا جبونا برجونده خواهی بچوچکه جبو تشنی بچوچکه اموانی لعرده دیره براستی جوانی چه بویه براستی جوانی چه بویه پکی ترامپ کوچه از یک جوان کسی که نه باور دکر من نجي نباور نذكر فقط من أبدقون هون جد صانن لبان أكرانا متندقون روشلان بجاك نظام كي نظام كومال هوارا خوده چماون دسته خلادن إيراني چماون إيراني دربن چماون آليا إيراني ناكر مبخواد قون لي از ليبونا خوش وان كردات خواصن از ليبونا خوش وان كردات خواصن كم مواني أو سوشتار دكرن لگورا سیاستا امریکا و اسرائیل و کردا از چو متگو خیوانیه کردا جی داخویانی دادا دگو گرک جمر امضا که بدنمه گرک سوز که بدنمه که انبار بوان تکه به نوا شر ببین حوالو متفقه وان گرک پشتی شر آجی دنوا شرده جی کی یعنی جمر خسری که چه بکن دوی مسئله ده از باوریام بوانا ده مو او سوشتان دکر کرده ما و محقت دا ترامپ و اسرائیل دریا لی درکت خالی نوانی بود دست سرید دست پیک آشارد کرد آمده بود اوانا نه درد که بنا چپا منیا اسرائیل در خستی ہوتی دست پیک آشارد کرد آمده بود لی اب پتواسز دوست ترکا براستی جه قشمره که یهو ظلم امریکا جمنو وچهتر زانه باتی بچه جاره جمنو وچهتر زانه اروپایی انگلیزین زانه ما نزانه کردستانک هبو ما نزانه کردستان آتی پرچه کرن ما نزانه 6-7 میلیون نتوا کردهیه همو دزانن لی به اخلاق جبونا برجونده خواه شرف و ناموسا خواه پیشکش دکن فقط کسی برا خالا زی ایروپه بزی قال الشرف وحسيته ونوره وناموسه نكه حتى هن كرجي تدا اگر واني بونا تشتي كيما وتركا بابتوني تام ترسي وي ابينجي سال از دارم شيخ سعيد از دارم سيد رضا از دارم كوچ كري از قلاوان درجناك سال 1908 وفرد روجا سال 1984 قهرمان مزن قمتان مزن شیر کردا روزا گل فیشک تکان 84 شر چکداری دست بکر او امو کرد ترکا امبون دزمینه هدوی هری ماینده و ام دزمینه 5000 آشتی چه دموکراسی چه امو ترک دزمینه اوی کسی که ویا نخسته خو نزانه به زارو که خوش نبیشه برا او نبیشه از کردم از کردوارم انزا نه اپی بازای سبه دستوید گویه ده سبه و اردوغان نگه خال ماسخ اونه ببینه و چرزا اوان کرده گدبه هی هون زاوی چی بر سبه بدن کرده از ویجی شاشت بین ماتمایید بین سب دوسب تشتی که اگر کرد با آوان بکن چک مکی خو باوینن و به
امری مشخوده همون چاو دکن ام وهاتن برای از ویا نزانم لی اگر وقت حیان ها سکنا کردا بدومینه دیسه امو کرده امو ترکن پیخیلا هبده و اف سیاستا ترامپی به تایبتی اردوغان گرانگ دایسر siyaseta Türk'a nehiştin ki Amerika ve İsrail ve Kürdi Rojlan bibin müttefik ul hember İran'ı. Çima ders Suriye derxistin. Az Suriyeci nehiştin. Dedi xo çıradın. Ba Amerika kirin. Go ame üstümer abadın. Ame Tuğay abadın. Ame Leşker abadın. Ame YPG çetir ev kampê Daişê biparêzin. Ma hûn çi van Tirka ve çi van Kurda dîtî kirin û nekirin, taliyê cîb serketin. Taliyê cîb serketin. Çi bû serket dawan? Taliyê ev Trump, patavaziz Trump, taliyê ji Kurdan re got, îşê min we qediya. Ne were bû? Ev siyaseta kê bû? Siyaseta Tirka bû. Hûn îja dizanin çawa, hûn îja dizanin ki Türk çi xwe siyasetê xwe şikmeşandiye. Hûn îja qebûl dikin. Çima em qebûl nakin? Ez bi xwe dîzana qebûl dikim û ji wan jî li çepa dikim. Bira Kurd jî li halê xwe bigirîn û porê xwe û nizam çikê xwe rakin. Medyat Kurda jî û Tekgoşerê Kurda jî û Sazî û Partiyê Kurda jî hûn kî bêjin. Bira wanî li çonkê xwe xir. Li çîpê xwe xir. Siyaseta wan bû. Kurd di neviyê rê hatin niştin. Hatta sibê ez jî dibêjim, Kurd jî dibêjin, Mazlum Abdî jî dibêje, heya sibê em ê bêjin. Ya îttifaka me û Amerîka bona ji bona Daişê bû. Tamam. Ma Daîş xelas bû? Na. Daîş heye. Erê. Madama îttifakatta û Amerîka hatta Daîş heba. Ma Daîş heye. Çima terka te kir? Hûn çima nabînin? Ev tişkî di jî heye yoksa ya jî tişkî em nizanin de ortê de heye. Türk, Amerîkî û Kurd. Yani çima kesik dernakeve? Qet kesik tişkî nizane. Gelek kes, gelek tişta zane. û xwe şik meşandin binêr ana jî em li benda xwe serî kêbû di Rojavadê çi bi destê me xistin? Em îja ana dikin qîrqîr, feryat, hawar li ser tebala, li ser qesra, li ser kuça, li ser kolan ev zimanê Kurdî nayê nivîsan. Ji hespê em li kerê sor hatin. Qebûl bikin. Qebûl bikin. Mesela gurûr û nizam çikê nîne be veya qebûl bikin. Em ne başim. Zimanê min dirêj e, ez tiştê şahîtokî ji we nabêjim. Eyvallah. Lê wanî ev jî siyaseta Kurda ye. Bi taybetî siyaseta Bakur. Bi taybetî siyaseta Bakur. Ez birayê mezinim serçav. Ez coğrafya mezinim Bakur serçav. Ez 30 milyonum sersera. Xweşe bimeşînin. Zora mı der? Ez rast bêjim. En nizanim nagenim tiya bikim. En nizanim ji hinkar bêjim apo xalo. Wekeyê ez bixwe wek qedî zana. Wekeyê ez ê bêjim. Wekeyê jî ez bêjim. 37 salê be min siyasetim ez li gora zanebûna xwe min siyasetik meşand. 37 salê jî ez serbixwe çiya. Herkes dizane. Ha di dilê me şêr hene? Dilê me de şêr hene? û ez vekirî jî dibêjim ji bona min Qandîl hûn çawa qebûl bikin ez were karim bêjim ji min re dibêjin ya pêxember ocağı dadgeha pêxember ayne
Mekke Medine'yi aynen. Hatta çava bezim ya. Jibocu şervanın jiboru yani. Pere YPG yapacağım. Pere peşmergeni. Pere rojlatı. Ez sazı u parti serro kuru bera yekki ne milide yekimiş. Çima vak min insanın dizi anjiyan demin u demirin. Halas. Kamile bir Graham gotiçi. Graham çend roja düse hafta her ro mesela Kurdistan'ı tanizm. Her o dugo az kabulak. Mak senatör ki Amerika az kabulak. Mafi Kurda gerek be parazandı. Ne var o? Makişat zani. Ev çend haftane hatta çend men. Denksiyeti na. Kara Kurda ki na. Çima kes na fikri. Çima na bece ev zilama خود کشت جبونا کرده چما بیدن کشتن امی سیاست ترکیه havale Trump arkadaşımın arkadaşı havale Trump ki Trump Glujo'yu bertiyle bir Trump tıçıp para bir Trump halas Türkiye'ci eğer Türkiye برتين ندى هو رشوات ندى رشوات حياة دا قليتون ضد ما قليتون ما ندى ألمانيا شي سرف كرد دايكا خوا نبينا زي ترامب قلت انتو چوت غازة مبتدن لفي زلامي جي بيدن بكي اب گراهم بيچيه پر بسر مدته و پر بسر سوريا دته و بسر جولاني درو ما في كردا باور بكي هم تشتيك تيسر اي كردان جهلا نباشیده همو سبب ترکا به کستونه همو سبب ترکن ایگ سیاستا لهمبر کردا خراب دمشینه ترکن و امجی ایرو خوازم به ترکانه بدرو بستیم تشکی عجایب یاو تشکی مرف سری خوب بخور Senatör Ameriki Graham ji çapemeniya reaxifi û got ez bi Pakistan bawer nabim. Her wisa Pakistan jî hem olî hem jî coğrafî nêzîkî Îranê ye. Bêguman çi dibe jî bira bibe dilê wî ji hêla Îranê de ye. A Pakistanê. ما تو ولاته ده نمابون زغینی پاکستان کو نابرتیه بکه ما تو ولاته ده نمابون کو زغینی پاکستان بخواه از قایل و قبول ناکم و ناپذیریم وک هم ولات که امریکی از پاکستان نخوازم و من نابه اما اگر جبونا نابرتیه به برا امریکا و اسرائیل لدولت نیده بگرن دولت نه بکن نابر سناتور امریکی گراهام گوتی پکی امور لچولا عراقی بارگه وشارتی یا اسرائیل operasyon dest bekir. Maşallah İsrail'de rojilata navinde çıkka ev despotu diktatöreni yekinel hamur nasar dünyaya rak. Patavasız hatta Amerika ev be ahlak şeyde ser hüküm be
tiştik ne Türkiye te ne İran ete. Do mizwar got az bavar dikim. Do mukalkir şu var ne? Havali ki mini müzikyen heye. God zimre. Goma mosta. Trump naxwaze vê sistem û rejima Îranê têk bibe. An jî biguhere. Derdê wî petrol û gaza bedava ye û derdê wî gihebek wek piçik wek demokrasî anî Îranê ew jina serê wan veke û niza ew çarçev marçeva dînî ew derdê wî nek sistem û rejima Îranê biguhere. Kê got? Ew hevalê me hem siyasî ye mi got ziya me qal kir û hem jî mamosteyê müzîkê müzîkzenekî mezin e. Neyse. İddia ku li rojhilata navî deng vedanek çêbûye İsraîl ji bo operasyonê li dijî Îranê li çola Iraqê baregehek veşartî ava kiriye. Baregeh hûn zanin çi ne? Ez di wê bawerê de me askerî bir devasa bir yapı, yani orada bir güç. Ama veşartî diyor. Veşartî nasıl olur? Yani gizli nizam-ı çerçeve ava kiriye. Hükümeta Irak'ı iddia red kir. Lê pistras kir ku li heremê şerri çêbûye. Irak'ı got dibêje tişkî wanî tune ye fakat şerri derketiye. Çêbûye. Operasyona ku du meh şûnde dest pê kir piştî şer bala xelkê kişand. Li gorî raporê baregahê ji hêla hêzên taybet ê İsraîlê tîmen lêgerînî û rizgarkirina wê dihatî bikar anî. Her wiha hate îddiakirin ku ev wekî navbendek lojîstîk ji bo hêzê hewayî ya İsraîlê xizmetê dike. Di meha Adarê de helîkopterên İsraîl dema ku leşkerê Iraqî nêzîkî heremê bûn gulebaran kirin. Li ser xaka Iraqê ha binêre. İsraîl di rojhilata navîn di Sûriye'de ye. Di Iraqê de ye. Di Kurdistanê de ye. û niha jî Îranê de ye. İşte evanekî dibe bir gece ansızın gelebilirim. Aç kabadayılar. Ewan kahramanê birçî çima dengê xwe nake. İsraîl rojhilata navî hemû tabiya kiriye. Ne hûn lîderê cîhanê ne bi şeref û namus ji Kurda pê hûn nikarin li ber kesî bên toh. Bir tane Kurdê reben, Kurd ne rebenin, ne zanin. Bırak kes zora kesî ne. Bırak kes bile biz kadî zana. Tu nikar me biçûk bikir. Ne tamamı biçû neke. Ez kahramanım. Tu ne zan. Hem işte rast Gittin ne zan ba. Pisîkê xelkê bi nasnamenin. Pisîk. Nasnama wan heye. Tenduristî, karta wanî tenduristî heye. Pasaporta wan heye. Ez şahidim. A pisîkê jî mi dîtiye, a cewrika jî mi dîtiye, hatta a mirîşka dîtiye. Cinsiyê wan nizam çi. Ya hatta a piskilêta heye. Ya nasnama piskilêt û araba hani. Hûn ne wek araban jî. Qet dengê xwe nekin. Ez Kurda hemûyan bêjim. Dengê xwe nekin. Hatta hûn negêjin nasnama xwe dengê xwe nekin. Her xwe bisar araba û Tirkiyan bikuştin bidin ulan. Hûn ji bo çi dijîn? Xwe bikuştin bidin. Xwe bikuştin bidin ya. Hûn nikarin tişkî bikin, bira we bikujin dünya bi we bihis. Heger Helepçe çê neba, Enfal çê neba, wê başûr çê biba. Wanî her tişt bedela wê heye. Neyê? Ez ê werim ser wir. Ez îro pir rastî jî ez pir
çava beşim ya. Ki radı be medrisi, ki radı be medkeni, ki radı be medrisi, ki radı be medkeni. O emzi buham mevdud kenin. Em dikemil pekila havdu, o em buham jit kenin. Emzi var. Hükümeti Irak'ı ideyin hebuna baragehek ve şartiya İsrail'e liser haka, liser aha xwe red kir. Deravat kir. Piştî van pêşketinên artêşa Iraqê û hêzên Haçdî Şabî operasyonê berfire li çola Necefê. Necefê ez bawer dikim cêwî qatilên mezinî nalet li wî û gora wî were ew Seddam qala wir dikir pir jê razî bû Necefê. Dest pê kirin. Operasyona wekî avakirina serweriya heta hat destnîşandan kirin ki ji alîkî din wê hîn çavkaniyên Iraqê îdia dikin ku Amerika li piştî vê yekê ye. Yani Amerika misale siyaseta var mıydı? Tabi xwedê ki Amerika piştî vê yekê ye. Law rebbenno, qeşmenno, ahmeqno Amerika İsrail Amerika'yı bi hevdûr şert bi hevdûr ji her yerê de ê hebin. Trump xwe Yahudî ye. Siyasetik erzan, siyasetik kerê çolên ya wana. Arab jî wanî Faris jî. Ê dîsê herkî şeytan û kurnaz ew jî Tirkin. Bawer bikin. Bawer bike ha. Ewan jî siyaset ew jî ne siyaset bedar bû. Siyaset ji Awropa hîn bûne, ji Putin hîn bûne, hela Erdogan ji wana hîn bûye. Demak Erdogan hat ser hüküm. Digo vadê gezattim ser hüküm. Buzdolabı tune bû. Evan mîh û berx û bizin û karik jî jê bawer dikin. Ama ez divê demê de bû. Wala buzdolabı araba mı jî hebû, buzdolaba mı jî hebû. Yani misal lo vana derîj wan kiribe. Em milletê wan. û Erdogan 23 salî, 24 salî jî li ser hikmê hînê jî dixwaze Kurda vê neqlê bixapînin dîsê ji bona 5 sal were. Demokrasî çê bibe. Kurd û Tirk bibin xwedî demokrasî, bibin biratî, bibin çi dibe bira bibin. Ez wek Kurdikî, wek Hunermendikî yek Kurd raya xwe nedin AKP. Vay demêj wergotî bira dem bidwan hatî poxularî baqiran bira bide AKP besî wan. Em nadin wan. Wek Netewên Kurd em ca ji bona heya Selahattin Demirtaş bera jî nedin em dîsê nadin. Selahattin Demirtaş ji wer got bidin nedin. Ez wer wê bêjim. Ji Selahattin pêv jî kesî gudarî nekin. Ev fesadiya jî bira mibe. 10 salî vî camerî zindanê de ye. Rokê meşik daxuyanî ji bo vî camerî hatan kirin. Çima Erdogan naxwaz ji wî hawî. Wadê tişt cit ve herin Silivri. Ew buldanê bê çi ji herin. Dîs ez devê xwe navêrim wan ez xwe bajêr nehetikînim. Li Hesekê ciwanek hat kuştir. Do. La Vêsibê Şeveqê, pardon. Vêsibê Şeveqê ciwanek hatî kuştin. Kurd Ereb nizanim ama navî wî heye. Li taxa el-Miftî taxa el-Miftî ya bajarê Hesekê ciwanekî bi navê Basîm Reşo ki bawer dikim Kurd e. Basîm Reşo ji aliyê çekdarê Nenas ve hat kuştin. Çekdarê Nenas çi ye? Silahlı bir grup silahlı bilinmeyen bir grup tarafından öldürüldü. Tam tecrübesi öyle. Zihela Aliye Çekdarê Nenas ve hat kuştin. Li gorî çavkaniyên heremê li taxa el-Miftî ya bajarê Hesekê di saetên sibê de şefaq di saetên sibê de komeke çekdar
کو نهاتن ناسکرین و عربه که سوار بونه جوان به ناو باسیم عبید رشو گلا باران کرن لگوری چافکانی حرم بری کو باسیم رشو وره کشتن دنگ fişekan hatine yani denge gula tak tak denge fişeka hatine u şer çebuye pisra zicektaran basim reşo gula baran kiru u kuştu hemen çefkaniyen dazanin ku hezin evlekariye derdore taha el müfti girti u dest به لکولینه و لپرسینه کدنه نها لطاقه المفتیه هسه که روش آورته آورته چی روش؟ یعنی در کتر و گراندن و چارچی و سوق و پازار قدخه آورته ده و مانی وکی ده اچی بور پا بکم امورن سر داخویانیا مازدون abdi. Ez îro hepkî jî kelecanlıyım yani stres edem. Yani zanım. Pir kefa min ji vê meseleri nehat. Ya ji vê meseleri bi rastî jî nehat kefa. Bele. De bername televizyonê de General Abdî Beşdar bû. û got bira gelê me bawer bikin û baweriya xwe bi me bînin ev heremê Kurdistanê wê hey Kurd û Kurdistanî bî û ew nivîsê erebî jî wê li tenîşta wan nivîsê erebî jî bi Kurdî teqqes yani ji sedî sed teqqes bê nivîsandin. Dema em û colanî bi hev de rûniştin ku wanî dibêje belkî deh derbasî mixwast ez ji we re tiştê rast pêşkêş bikim. Colanî soz da me. Di vir de İlhan Ahmed jî gotibû soz û Abdî jî dibêje colanî soz da me. Feqet ez tişkî merak dikim. Di nava millet û dewleta de di nava du insana de tu siyarakê, otomobilkê, erebakê tiştikî tu kirê xanîkî ji xwe kirê dikir fetiraqek te heye. Çi jê dibêjin bi Tirkî? Feqet ez temaşe dikim ev rêberî û kesê ku rêbertiya van Kurda dikin. Neke ez wan biçûk dikim, ez wan şikayet dikim, ez gilî û gazina dikim. Na, rastîkê ez dixwazim wek ez dizanim ez dibêjim. Çawa hûn ê bi soza û bi peyva û bi gotina baweriya xwe bînin. Hele vana Ereb û Tirk û Ecem bin hewara Xwedê. Hele vana bi sala dijminatiya we kiribe. Hele vana bi sala bav û kalê we kuştin. Bira heyyaz binir. Tiştikî li ber çavan, li ber çav. Li ber çavê dünyayê. Devlet Bahçeli goçi got bira xwe law bikin, bira xwe nizam çekê xwe dînin, bira partiya xwe law bikin wê wê çaxê Öcalan Bê li ser navê grupa Dem Partiyê HDP bû wê çaxê. Li ser nava HDP biaxifet meclisê de û hêviya ew mafê xwe hêviyê dibêjî ya umut. Bi kar bîne. Ka bavê min kanî. Hûn fedî nakin ya. Ne şerm ji werî hînê jî hûn pê qûna Devlet Bahçelî ketine. Şerm bikin, fedî bikin, ayb e. Dev jê mesela Kurda berdin. Dev jî hûn Kurda jî tefsîr nakin. Ez ji hera demir dibêjim.
دست برد هر مبدرد مبهرن دست خو برد نجمع مبدرد كل مبهرن كسترج ورقه دقوتنا بيشه Elçi, çima hoş devlet bahçelerine benim. Hani ulan senin verdiğin sözler? Hani sen şunu yapardın, bunu yapardın? Çima huna becek? Pişti barane, ga cil nekin. Beyba babu kalayı. Şu kadar ettirsin ya. Aynı mesele Rojava pekti. Sozdayme. Kes sozdayte mazlum abdi? Jolani goti. Sozdayme. Goti çi? Hala her tişti bikin pek binin imza bağvenin paşa ne bir fikrin. Soz. Ama Kurdiş bir yahu tarihi di roka insaniyeti merhaba tişivani çi ne yapıyor? Kesik nikarışlar bir soz yahu jinumer dizavuçin resmi nikah hoçe dikin. Dedi bira hattas ve jin beje az kurbaro mero tekata lakin bira hayas ve mer beje tıkıza Xudeyi melek jmirci Xudcam Xudeyi hatiye tekata lakin. Dise jid beje na kardeş. Aha var Ömer'in nikah daire nikah resmi nikah mı çık? Az matmayt mi member bankurda ya? Birastıcı gerek mere bana beje yapdoğru beje. Belki ev gündeki adakıfım. Belki gotne küçe az bu ara parvedikim. Acı rastı ki. Bona 2 saat ke dikir saat ke şuan dikir. Lahaber ve saate. Dibe 2 saat garantiya ve. Krovanat bezin derketiniz bezin. Ya damak azvan kesarrahna dikim. Nette ve manak az meydan ededim trolla ha. Hinek troll hani. Lisar در حق روزاواده در حق ریبریا روزاواده به اخلاقیات کن اویا نه مافیوانن نه حقیوانن زمانی فجبر کس درج نکن لی رخنمه برا خوشک بن رخنمه به ترکیب بزیا یا پجی برا رخنمه ارینی بن ارینی از ویات خوازم بنوی خیز بکم برا کسی نبیجی ما قدر زنایره از رخنه دکم لحیلا دیجی از حیران و غلام و خدمتکار کار و خبات و برخدانا وانم از کرده باکور جی رخنه دکم دو دیسه مگو کرده باکور جرزه کرده کی باکور وک شیراد برخددن یک جرزه کرده کی باکور 10 قطع قدر زنا چیتره چما Avrupa mı belki henik imkanı min hani evan kattünen jiberwe ke emel wan kurdacı hürmet ve rezdar bin. Ama ne tevi manak az beden bin baş. Na az gelek tiseniz erini nakım. Az be pevaja Türka u Kurda be erini nakım. Çete be bra. Ki de be bra be. Ki bu xazı bra. Ki dixwazi vî îşî bira xwaze. Ji mir re şexs, partî, sazî ne bêwîstin. Ji mir re Kurd û Kurdistan bêwîstin. Lê ne wek wan trolê xebera bêjin ji Serokê Öcalan re nizan ji Demêr û nizan ji Gerîlar. Na, ew ya jî bêaxlaqî ew dijminantî rast rast jî dijminantî ye. Heger hûn mêrin hûn xebera ji Serok Öcalan din çima hûn ji ege bi Öcalan rû dinî û radibin devlet dernadı. Daha da unmerin. Ve çen gotuncu Serok Öcalan'ı kırıbın, devlet bahçeli cilbükün. Edi cilbükün, edi çima hunakın. Ve çağı niyetavat orta. Ve çağı hun dijminantiya PKK dikir. Hun dijminantiya neyartiya Rezdar Öcalan'ı dikir. Yani eğer tüştü kabin ortada micar ki kot az car etli beşim. Bira ve. De vakti ki de خورتکی خوار کچک بکچکی بزوجه مالباتا کچکی ولات پرور کی باش بود ولات پاریز بود لی مالباتا کچکی نددانه نخواست بدنه قرارdan biryardan ku hantu birevine malbate bihist ku ki zaman birevine jiber pisyar ki ve çağı ber pisyar ki jer gotun masala ev بالبسار بمجمرة أو كنجي كتشكي بين الحكم أزي هرم جي كتشكي هر
هفدی تنه بکن لور هفدو بره بینه از یارم دوسا کچکی از یار از درش داکم چو دوسا کچکی امری چو او دیتوی اگوی بره بینه زاوا افندی ما ماتمای ما او برن درس خوشک دانه با عقل کرن به تربیه کرن او وگریا مالباتا کچکی زانه گوتن چه گو گرک اون جزا کی مزن بدنه او کسی برپرسیاج گفت دبه امی جزا بدنه امی جزا کچک امی هر دا جیدن دو کیزی جیدن بلاوک جیدن اون قبول دکن نه او کچک وی چاقه گو دنگی خونه کن اگر سو چکه هر دا کریه اگر قبحت که لبا من نا قبحت اون دکن سو چو قبحت مجی جبر بمولاد پرورن ما آلی کاری داوه ایزا اگر اون خوازن ام جزا بکن امی هر دو کسا شخصا جزا بکن از وان ترولار دویشن اون سخیف آدکن آجی خبر آددن حقارت دکن جی پارتیه ره جی پککه ره جی گریلا ره جی سروک اجالان هر نیسه تمام ام نکارن بوه لی ام کارن وی بیجن جی هر دو آلی رای بکن هون بکنه آلی کی سوچار دکن نراسته و اویگه حقارت ده که هون سروک اجالی بکن او مافی وجی تونه نه 26 ساله 27 ساله هر 27 روز از زندان ببین از و ببینیم هونه 7 بابی خواه بفروش 7 بابی خواه هونه بفروشن این خانتا هری مثل بکن دمرتاش 10 سال تده گه دمرتاش بخوازه رو که دوی زندان نامینه لی هون بن ایجا انا خوزم تکم نابی حکایه بی مسئله درده مهین که پر بنر بروجا از باقم خلاص داده برنامه تیرا مناکد نک از زانتی خودتینم زمان نک از فیلوزوف کی مزنم آج زانیاری کی مزنم درد ماناش مرد بیش درد دبی وی بیش از وید بیم عادت بیرام از وید بیم عادت بیرام یعنی درد هنگ ام خودی دردن داویا گوتنه نای زانم مثلا اوه ایجا مرا به نظر کد دست بی که اوجی پروبلم یعنی پرسکریک ترامپ اما گود یا ترامپ گود از کرده تبلیغی شرعی به پیواجوه ناکن پیواجوه ایرانی ترامپ کرده چه خواست ناست نه اگر رو که ایرو امز جنرال مازوم عبدالعزیز بیجین جنرال ترامپ جارا یک مین ترامپ کو جنرال دما کو جنرال قلبه به پسیاره ترکیه دسکنی دلی وان دسکنی هنگی زورا وان چو چک کرن و نکرن کو امی دایشه بپارزین امی والی بکن او بادادی سن روان هات کشتن یعنی خواستن بنر بادادی دایش آیدی می امری مده چک کرن نکرن تالی سیاست تال هم بر روژاوا سرکت aynı o ev jolanici ani ser hüküm Türk, Ameriki, İsraili o İngilizine. Fakat İngilizce kısım devre dişe Türk. Hem Türk'a belki birçok dibine. İşte abori de birçok. Öyle şeyler arteşe, mezene, dere o. Dere kocaman balonuk mezene. Türk ne kurdu? Türk ne şerbanınci. ناف شرع بالناموس بقاندي مسقالي زراجي نشربانه اموال مزندك بني بسيكولوجيك هو سر نان رونشتن سر ماسر رونشتن لبروا هي امي بيجن تاشتياوا بنير زيتون هيكن افينا تاشتياوا بتجربينن بيجي اب هيكنا بري بدو حفتات دولار بدبو دولابا بوزه بخوده دبک اب هکنا خراب بونه لی وقت کلاندن او دک هکنا جیا بوه فکره وان هکا بخوه باور بکه وزکی تبیشه جبرگه او
دی پسیکولوژیا تا دی کت دلیت ده باور بکا او هیکل حال کی نخرابه نه دیروکا واجی خلاص نبویه هین دیروکا واجی چارون هنه لیت وی فکری بخواه تی وی فکری جی وی زکیتا بیش ابوانی ما دی زکی خوده و دی سری خوده دی دلی خوده ما ارتشا ترکان مزن کر ناتویا دوامین و نظام چی و ور ما انگلیسیش بیرا کرن ما فرانسیش بیرا کرن و بالاجی گوقا ام بون تشکی مثلا اگر مزن بونا 4 سال هم برگیری لاوید بسر کرد هری مزن هری لبرچانا نیسه هوانو از باور دکن ما هفدو فهم کرد از هاتم داویا برنامه خواه نزدیک ساعت که دیسه از بارمه اگر نچی بس کارم که بله اکران دوری من از وقت باری اختیار خواه دکم شموس آی گوتی گله سپاس شموس چما نام اندامه کانال زانا تیوی تو سر فیسبوکیته که کو سپاس داره اما تکاره به اندام اگر تو نزانم یک شتر چه بکه دیس سر فیسبوکی گله تماشاوانه مهانه نهال از دبینم یعنی اتخوازم رجا من هورن سر کانال زانا تیوی و ببین آبونه زانا تیویش کرما خوره مالا و هزار جاری آوا از ریزدارم هم بروه و اگر در روزه 2 جارا زوانی در کبم هم بروه چه به ترکی نوچه ترکی چه به نوچه کردی و هونه جی نوجما عاجز نابن هم به دل کی خوش به مورال کی خوش به صبرک آجی اره صبرک مزن هونه مگوداریت کن باور بکه از ریزدارم حرمت کارم و از سلاو و رزق و پیشکشی و دکم جوارد بینم شوا و میخوش خود تعالی بواره به جانا از لهمبر دحقیق دین ده اولداری یعنی اول پرستی آجی اولی جانا تشتاد بیجم نتوی مانا که از خود نناسم حشا برا بیا بیزانن از لهمبر اولیا و حضرت هم از وانا ناس ناکم وانا وقت منو تا انسان بود اف تشمیتگر نگیسان و بخواه نگیسان پیشتی 100 سالی اف شورشا کرده سروک و ربیل کرده هموی هیلا کرده ده گشت وقت حضرت تا به نشان داد پیشتی 100 سالی ده مثلا 400 سال بره احمد خانجی وقت مبو ملای جزیری وقت مبو نظام فقیه تیرا وقت مبو انسان بود بشر بود واجد نیست این روش بونا و تشکی پر عجیب نباره پیشتی 100 سالی ده 105 سالی ده سروک آپو و تشکیده به نشان داد وک حضرت کی وک حی کی وک چا بیشم برویه که اف اول و اف کتاب و پرتوب شخصان بیسان ویا قبول بکن ویا برا باوریا و وانی همه لدیجی در نکرده یعنی دینی herkesi ola herkesi اون نمکارن جبر بیشم قدی زانا دد هندور دایه ما سرمایه ده قرار خستیز دسته خود اون کارش رو ببین نه مافی وی جبر که از وانی حس دکن از خوازم وانی دکم بروه از نخوازم بس برام بکری بو و از وقت سورتاری درکم بروه نه از خوازم وقت به روش خوشک به فیزیک خوشک به لباس خوش درکم بروه کود خوازم هیتابی جاوه و مجیوه بکن یعنی بیجی یا görsel و beyin. Şimdi ki avam kesi ondarıcı tahkimetün az bizim çma ve dinit peşirini acı. Le tecrübe beş. Vani ketiseri ne ketiseri malawi ama şamal mi koyuyorum. Selam rezu hürmet bir minut hoşiyede. Espaslarım şu var. Her bir şeyin malawi.